Kublai pi baro ai pedang sobhai pi shakatup kubor man tagajan miat shaban paish kubor ki babnya ini pechwai kimat bakongsan. Ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu kala ai jeng menjuri ke Digital Personal Data Protection Bill ahajar apply. Yashim benta Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi haka jengelang jong ke G20 Anti-Corruption Ministerial Meeting ulah kentu badai banyak snok tilang banyak kun ya ke jeng senior jong ikam bamsap. Kathan lam mi ke India ke don ya ke jeng la ban long kum kathan bala la ban kentiu ya keri ong Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi. Baranya kun persyak ke India ke Malaysia ha ke jeng lekai hockey final ha ke lempung Asian Champions Trophy ha Chennai. Ikubor ke babnya. Ka Presiden Jong Keri ka Draupadi Murmu kala ai ya ke jeng menjur ya ka Digital Personal Data Protection Bill ane ka DPDP Bill aja apulai hadian bala menjur da baro artli ki yeng jong ke Parlimen. Ya ka ne ka DPDP Bill layo ya ka jeng menjur lang da ka Rajya Sabha ka kandai terik unailar kat bala menjur. Ya ka ne ka Bill da ka Lok Sabha ka nyau terik unailar da ka basya pertajam. Ka jeng temu jong ka ne ka Bill ka long ban penyat baik penyat renti ya ka jeng tip ne ki data syapang jong uwei pa uwei ubriu shimet bat ha ka juk ka po bandan pat ka jeng da ya ki ne ki jeng tip ya ki ba an pandon kam ya ki kat kum ki ain ha ki liang baper. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi mentagasngi ula ong ba ke India ke don ya ke kendon trekam ke berperking baha bantek lakam ya ke kam bamsam bat khot ya ki pat ba banyak trelang ban yele persya ya ke kam. Aba ajengkran ha ke G20 Anti-Corruption Ministerial Meeting ha Kolkata ling ba ke video conferencing Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ula pentikna ya ke jeng tre shitom jong ke India ban rat dengkong ya ke kam bamsam bat ban wanra ya ke khoi ke subah ha ke senchar ke khadar. Modi ula prut dak da ba ke India ke pendon kam ya ki core technology bat ke e-governance banwanra ya ke khoi ke suba bat ke bayat baik ya renti ha keri. Against corruption, we are leveraging technology and e-governance to create a transparent and accountable ecosystem. Leakages and gaps in welfare schemes and government projects are being plugged. Hundreds of millions of people in India have received direct benefit transfers into their bank account. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi mentagasngi ula ong bagathan mi ngi jong Keri India ka don ya ka jingla banlong ka nong pen kentiu ya ka yok ka kot jong Keri. Menteri Rang Badu Keri ula ai jingkren shakinong tre jong ka seng Bharatiya Janata Party lingba ka video conferencing ha ka jingple ya ka Kshatriya Panchayat Raj Parishad ha kolagahat ha West Bengal mentagasngi. Modi mentagasngi ula pelait ru ya ka jingkentho halo ka liang persya ka bala tip kum ke India da ka bok ong ba kim kwa banya liu jingmut halo ka mat bayadai bat ka jela Manipur. Modi ula pelait ru ya ka jingkentho persya ka seng Trinamool Congress ka badon ha ka liang senchar halo ka election panchayat ka badang syudap pelong shen ha West Bengal. मजबूत स्तंभ देश के विकास का एक मजबूत इंजन उसका पूरा सामर्थ्य हमारे पूर्वी भारत के क्षेत्र में है। वहां प्राकृतिक संसाधन भी भरमार है और वहां ऊर्जावान तेजस्वी ओजस्वी हमारे नागरिकों का भी एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है। La pelong ya ke district level Yuva Utsav ajar apulai halo ke Punch Brand and India at 24/7 mentaga sngi hamairang haba ajengken hakane ke sngi additional deputy commissioner Eastern West Khasi Hills district uba A Nongbri ulayro ya ke jing tre shitom jongka Nehru Yuva Kendra Sangathan ka bahap hapo katanat sports and youth affairs jongka sarkar India halo ke jing pelong ya ke program ban ai minsim ya ki samla ban long ki nongte ya kari ki weipat ki bledon lang hakane ke program ki kentup ya uba Bulnes Nongrum principal ka Saupra College bali Dr. LR Nyota ibadai Block Development Officer sin RD Block
la pelong ru ya ki babon ki jinge kop kom shibenta jong kene ke program. Ki pulit langrot ka CRPF kila pelong ya keterangga yatra hasilong mentagasngi kum shibenta jong ka amret mahotsaf jong ka jinglait lot keri. Ki pulit langrot kila kerpat ru ikipat ba ban penyeng ya kilama lairong haki yeng jongki. Hakani keterangga yatra ringkat ki CRPF Joans ki riu pat ba kentai bat senrang kila wani shimbenta. Agane ka jingi shimbenta ki pulit langrot kila kentu ya kipat ba ban penher ki lama haki yeng ki sem jongki haka jing pelong ya ka amret mahotsaf. Bat haka sengi rakhia lait luat haka katsan terik unailar. Kalong ka jing rakhia ka bansa kenmau ya ka bala pelong ha Kasturba Gandhi Hospital Chennai haka ba ka soka Meghalaya bat Tamil Nadu kele snok tilang ban pelong ya ka jing rakhia penha perda kum shibenta ban penkup burom ya ki ap kundaingot ki doktor ki ba na Meghalaya ki bala pendep ya ka jing syah hikai pentibet haki liang ai jing sumar. Kini ki doktor kila pendep ya ka jing syah hikai pentibet ka berkerpang baha ka ba nriu benai kenti bat kini ka jing hikai ka kentup ya ka comprehensive emergency obstetrics care lani kimok ka ultrasonography but life saving anesthetic skills lale ya ka niling ba ka jing soi ya ka soskular ya sngotu jingmut na memorandum of understanding hapdeng kini ki artli ki sarkar kani ka jing trailang kala nang penklan shu ekamen sim trailang bat ka jing IT lut hagi kam ki bedai bat kalat ai jing sumar hakaliang ka kot ka khia ya kani ka lempung jing lang lawan ban pen ipu ipeng da ka jing don lang jong utiru ma Subramanian, Menteri Ketnat Kekot Kekhia jong ke jela Tamil Nadu bat Dr. M. Amprin Lingdo, Menteri Ketnat Kekot Kekhia jong ke jela Meghalaya. Ka India kan sei kun persya ke Malaysia haka jing elek kai final jong ke Asian Men's Hockey Championship Trophy ha Chennai mentagasngi. Ke India ka lapenrem ya ke Japan desan lanot haka jing elek kai ke belalong ha Mayor Radhakrishnan Stadium hinen ke sengi. Kinong elek kai ke India ke layo ban tap ya ke gol ke ba itnat bat khanglat ya ke Japan ban tap wat tang shi gol ru haka jing elek kai semi final. Japan kan ye kun persya ke South Korea ban ya kini ya ke kedan balai bat basau haka ni ke lempung. Ka Malaysia kelayo rung ke final jong kene ke lempung haka sien ban ningkong hadian maklala ban penrem ya ke South Korea dan riau laar. Mentapat nyepet ya ke jinglong jeman ke simedeng hasilong. Kajing shit kalong apply point kendai degree Celsius bat kajing khat kalong khat a point san degree Celsius. Kajing sengam gau hau kalong a pusan nak sispa men step bat reply nak sispa jan miet. Kajing hap slap kalong 0.5 mm. Kandon kajing hap slap ba malumala bebon ki jaka. Shuaban poi syek bekut jong ketuk kubon ni pek biang sa isien ni kini kimat bekongsan. Ka Presiden Keri ka Draupadi Murmu kala ai ka jing menjur ya ka Digital Personal Data Protection Bill ahajar apply. Nyusim benta umintirang bakdu Keri Narendra Modi ha ka jing elang jong ka G20 Anti-Corruption Ministerial Meeting ulah kentu badai banyak snok tilang banyak kun ya ka jing senior jong ikam bamsap. Kathan lami ngi ke India ka don ke jingla ban long kum kathan bala ban kentiu ya Keri ong menteri rang bakdu Keri Narendra Modi. Bat on yakun persya ke India ke Malaysia ha ke jingla kai hockey final ha ke Lempung Asian Champions Trophy ha Chennai. Te parlok da kitu ki khubong ila poi shibakut jong ne ka top khubong jing im ta ka jan miet hadu bang Indonesia kila shai ke singi ha ga jog po khube shibon ye pi baro. स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में।